jalining lengpi aprangsi birta thip arjikha. Tarlang so KYF amen pen tower ki ik repairing ke claim asa ke oya joini katet har. Sorkar kelang kapang krejok rot kecheleng ke sungnang. Ingdeng ingkoira nelkep karbila medamai borjana klamalong pini bang krip liatum phan kartu kepadopon. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kahimana Teng Mithang Jutang Aklam Mate KYF Taralangso Awaikang Arlo Asonason Kapaching Thura Sai Kiwan Along Ajaha Contractor Atum Mithang Ali Aphan Jimathalok Ajoine Non Malom Black Topping Mate Tower Ki Ik Repairing Asai Ki Claim Along Majok Alam Arjujesi Mithang Jungjung Ningke Hang Ateng Kam Ki Claim Ajok Atowar Ki Ik Kaselam Tang Adim Iri Penta Purun Ulote bangso towar ningkan isi kedam jike api alam lo. A festival juje ako pensi atowar ki kali. Kang arong ajok. Non amat si babjir heji. Hadak adung ki jui pun. Aradatum kethana tengke bangso towar kasilam le aprang arkok frui presi. Long le ataksi towar ki limdet. Lapen kang ar inci si anta ave pusi han. Lasi bangso towar ki kaselama puthak CM Tuliram Ronghang aphan pate pek ason si mandat lo mate a contractor aphan bil pidat puma pusi chirok to araratum ningjerinti ingdeng koraner cap karbila met amai pini kijutsi rat amai pi kangni rat amai pi chengche aprang akimi amai pu hidhinat rompia phan kangthum karne padopon si mai padopon bangso amai along suren kramsa kachari pon amai along rupsing teron em Karbi Anglong Autonomous Council aluhisar po aman pen kacetong dun anparta amar sing tiso em Karbi Anglong Autonomous Council simarong hangpi nominated MAC Karbi Anglong Autonomous Council Chandro Singh Kro KCS mai pu penceng lok pinangan asong amai pu mai phiatum cetong dun si misen pen mai junpon arnikang samapor lunkan amalin doji pusi hadak cesik cedang bolongkom aji pen mensing ronghang news pas Karbi Anglong Karbi Anglong lapen Nagaland ahoi Lahorijan along kido Lengri Tea State along aronre pen hem ka chikim thip adim KSA AJYCP KFA lapen KSYA asong atum chelang si adim along kahumri dam bangso hut aronre pen Karbi Anglong along le Komat ne abidi kang lim atum tangka pen larsi lapuson abidi mate asai nang klang laso teng pulote Karbi Anglong along le arniwang si nang kon bom lo lasi prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council kechari ke thegiding mate team Karbi Anglong kejalin CM Tuliram Ronghang bangso aronre pen hem kichikim thip adim ketharle ajiaphan songatum kachuningri Autonomous Councilor মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙলৈ আমি দাবী জনাইছো যে আপুনি মনত ৰখা ভাল যে জাতি থাকিল মাটি থাকিলহে জাতি থাকিব ঠিক তেনেকৈ অসমৰ মাটি যেনেকৈ শেষ হৈ গৈছে দেখিছো যে পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙত অবৈধভাৱে বহু সন্দেহজনক লোকে চাৰিওপিনে গ্ৰাস কৰিছে সেইকাৰণে অতি শীঘ্ৰে মানে এই যি লাহৰিজান বৰ্ডাৰ এৰিয়াত মাটিখিনি এভেকশ্যন কৰি পেলাই এই মাটিখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতলৈ নিবলৈ আমি দাবী জনাইছো আৰু কাৰণ এইখিনি মাটি একচুৱেলি এইখিনি কোনো পটা নাই কোনো দাগ নম্বৰ নাই চিটা নম্বৰ ইয়াত বহিত নাই নথকাৰ স্বত্বেও কিছুমান এটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে কিছুমান কম মূল্যত পইচাৰ মূল্য দি পেলাই তেওঁলোকক ইয়াত অবৈধভাৱে বসতি বহিবৰ বাবে স্থান দিছে আৰু ডিমাপুৰৰ পৰা দিনে নিশা তেওঁলোকে ইয়াত আহি পেলাই আমি দেখিছো যে গৈ পেলাই তাত ৰাতিটোৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ঘৰ বাৰী বনাই পেলাই ইয়াত নিগাজীকি কৰি বহিবলৈ বিচাৰিছে সেইকাৰণে ইয়াত গুজে গজালি মেলাৰ নিচিনা এটা কথা আছে সেইকাৰণে যে অনাগত দিনত ইয়াৰ পৰা যে এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ নহয় তাৰ বাবে আমি প্ৰশাসনক কিন্তু অনুৰোধ জনাইছো যে এই উচ্ছেদ অভিযান শীঘ্ৰে কৰিব লাগে যদি প্ৰশাসনে যদি এই 2 দিনৰ ভিতৰত যদি উচ্ছেদ অভিযান নকৰে তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা AJYCP সহযোগত কিন্তু এই অবৈধভাৱে বসবাস কৰা মানুহখিনি কিন্তু আমি উচ্ছেদ অভিযান কিন্তু নিজ হাতে আমি কৰিম কিন্তু চেয়ারম্যান দো ইলিতুম কাটোকবে বর্ডারিং এরিয়া লং তাইলিতুম বাংসোগা কাছিলাংনি কেনা সত পিনি সন্দাক লাহরিজান লং লসনা সিচুয়েশন দো যে আর্ডিং ক্লইলো পিনি আলাম থেকেলি লাগে মেন্তুনে আর্নি পেন্সি দাক
kapre tum hem nang chikim ason dim klong nang chiselam ason theklong piklo sita pinier ninta mentunta Karbi Anglong Thomas kanso bandak bang pen potola eviction kuriji bakachilang ji phan ladak bang ve losi la kenang sot losi open ejbcp mai phuta than losi prabjin pen Karbi Anglong Thomas council CM and Chenglok la board chairman na to ve bang pen dak nang chilang kachumuri pen la akenang sot to eviction ji klemi kenang sot Jirikindeng pen ke hello kilometer truck so peang la pen mujem ahawar malam kacheleng atawar kawe jok penang anaratum kisung nanglo la pen halabang so ahawar along non puanta Karbi Anglong Autonomous Council kachari ki theki dingatum pen humridam awe pusi hadak chirok dokatum phanpon halabang so ahawar along ke jirikindeng BPHC achokomaratum methang asai cheklem dam mate dam chot pen anpar ke akaprek tumke humridam bang awe Pinpur me ke damtang ilising tipi Karbi Anglong Autonomous Council EM Kiki Bomahut Mujem Along LP School Ahem Panongsi Kikim Kerang Pilo Sita Piniarnianta Halabangso School Ahem Kelang Kahumri Dambang Avejok Private School in Pupon Ronglo Lasi Halabangso Hawaralong Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Kithikidinga Tumpen Humri Dampen Kachelenga Tawar Pen Chenglok Asona Sayemu Kachelang Charidam Jia Phansi Hawarara Tumpen Choneng Ripon Non malam so phan bear time tonsunan Karno Krushi Dhara Agro Gas Safety Device Ahin Pen Gas Safety Device Lagi Automatic System Nangli gas tong bok ipere me mia huni pen chupa job ji bulode nangli gas safety device endek nangji Gas Safety Device Ador Lagi Suri Ki Thom Raphar Phone Pen nangli tum gas safety device pen ali ke long ji lage 15 crore sana insurance long hot bo Gas Kom Danglo Buta Nangli Tum Laso Device Pen Chini Ikji gas safety device pen ajong nangli ka phere me mia huni pen nangli la pen hema long ke do tum chopon ko Gas Safety Device Pen Ajong Nangli Tum LPG Gas Above Pen 20% and Gas Safe Long Ji gas safety device pen ajong nangli LPG gas booking na po puak check ta long pon ji Ong tum atum Gas Safety Device Pen Pen Ajong Gas Tang Bo Pen Apran Dam Nanglo la highway huni pen ka chupa job ji phan nangli tum gas safety device and seratang ko Gas Safety Device ke long ji lagi Difu Town Outpost Adong Difu Karbi Anglong long si long ikji la pen screen na long ke do number long humri igno kardo berta kang tonpen nang chirui thulo Ingdeng ingkoy raner kep Karbi lamet amai borjan kuna taro klamalong ke damtang ni pai ingkoy pen atumi ingkoy rahini choksi ke theke re bang pupi etumaphan Karbi lamet amai tiripi ahin pen karchu bang suang bong pen nong elun setimung culture award Rup Singh Teron Literature Award Dhoneswar Inti Literature Award Dharm Singh Teron Unsung Hero Award Long Singh Teron Unsung Hero Award Dr. Kabin Hansepi Dr. Harwi Inti Katharpi Dr. Rupali Rong Pipi Dr. Bobita Teron Piatumaphan Archo Pon Derpen Aphiason Nason Lamet Lamchong Chepate Padopon Amay Long Tok Bang Khoya Singh Hansepen Kason Sepon Ahok Akang Hon Pua Album Pini Lamet Amay Akon Chun Bang Kam Singh Hanse Reading Pen In Pupon Pinpur Me Bang Soalun Ketok Ateot Khoya Singh Hanse Ahin Pensi Bodapon Lapen Nong Nam Kachepthang Klong Alun Sepi Robina Kropia Hin Pensi Lun Pon Lapen Producer Bangke Sangti Promila Inti Piputa Khoya Singh Hanse Pen Than Pon Manja Long Kedo Forest Central Range Angkang Hengpi Kang Hu Along Forest Atum Kinep Kang Nang Dun Thek Thepu Hampang Asong Akoy Kipi Ateng Herangke Atum Central Range Asai Hem Kahumri Damahut Hadak ACF Bikram Singh Rongpi Herangke Aphan Kelang Rob Aputhak Ningdu Kachepi Athe Inut Officer Pulote Karbi English Alam Chot Kali Assamese Alam Setame Ningje Nangji Athe Anutin Amat Ke Areng Kelok Alam Hekpet Pe Puta Pasimurinti আপোনাৰ ডিপুটি ৰেঞ্জাৰ গৈছিলে যোৱাকালি যোৱাৰ তেখেতসকল আপোনালোকৰ ষ্টাফ যোৱাৰ পিছতো বস্তুখিনি আনিব নোৱাৰিলে আপুনি কাৰণটো অলৰেডি জনালে যে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে ইংলিছ can you communicate in English please no yes please in English not no no please মানে আমাৰ অসমীয়া চেনেল না আপুনি অসমীয়াত ক'ব লাগিব if I আপুনি অসমত আছে আপুনি অসমীয়াত আমাৰ অসমীয়া চেনেল আপুনি অসমীয়াত ক'ব please then you are forcing me please no আপুনি অসমীয়াত অকমান ক'ব please অসমীয়াত অকমান ক'ব if I can speak only pinia berta ansi pajo diglo do metha me kardo